Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi indaba ngithinta izedisk yakhona la eMzansi before ngihlale kodabeni cela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba ke etrendayo, indaba ke ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Ngizoqala ke la ngeindaba ke ithinta zama transfer, ngendaba ke ithinta lapha umdlali weMarumo Gallants walapha eZimbabwe yena ke uDaniel Msendami. So namhlanje ke mbukeli fa post iveza ukuthi ke iagent kaDaniel Msendami igcine ke iphendulile mayelana neindaba ke belokhe ke trend engamahebezi ukuthi ke uDaniel Msendami engehleke join lapha iKaizer Chiefs. Lapha ku social media benginama rumors ade lokhe trenda ukuthi iKaizer Chiefs ifuna ke ukusayina lapha umdlali weMarumo Gallants yena ke uDaniel Msendami. Kanjalo ke futhi nalo ke iqembu leOrlando Pirates benginama rumors ke nalo adeke linka naye ke lapha umdlali wayo kiMarumo Gallants yena ke uDaniel Msendami. I-agent yakhe ke na uDaniel Msendami igcine ke iphendulile ke namhlanje mayelana ke nawo lama rumors lapha ku fa post. Ibeke isiveza ukuthi ke ba receive ke inqwaba yama calls lapha kumaqembu akwi-PSL bebuza ke ngaye ke lo mdlali wayo kiMarumo Gallants and baphinde ke futhi ba receive ke nama calls lapha qhamuka overseas even nalapha eNorth Africa. And ubeke secacisa ukuthi ke naloko iqembu ke lapha iKaizer Chiefs adeke lokho ke litrenda elinkwe naye ke umdlali bayitholileke icall yalo uthi kube izingxoxo nje abazenzile lapha kuyicall nayo kwiKaizer Chiefs and ubeke seveza ukuthi ke njengamanje ayikho ke offer iKaizer Chiefs esayikhiphile for yena ke uDaniel Msendami. So kunjalo ke mbukeli iyona ke agent yakhe ke uDaniel Msendami wayo ke Marumo Gallants inkathi ikhuluma nayo ke fa post. Izo ke mbukeli indaba ke lezade nguphathele zona indaba ke nje isematheni ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.